Sačkaj, tvoje sećam se. Rekam da ovo je da, ne. Par minuta, znači, šeta za spasavanje pravi plan i način kako će doći bezbednostno bijeli, znači izbačenje nastradali radnika, tako da se nadam da će se večeras čak minutu 10 lociramo su mjesta gdje su nastradali, tako da. Koja je to udaljenost, koja je to količina materijala koji trebate iskopati da biste došli do mjesta gdje su tijela? Četa je samim izlaskom ovih radnika nastradali, znači napravio se prolaz gdje ide sad se samo dijelom te trase treba obezbijediti, osigurati da je malo sigurnije za ove radnike koji će izvlačiti nastradali, da se ne desila još neka povreda samo spašavanja izvlačenja. To je na dubini 800 metara, jel? Ne, ovaj dio gdje se desio to otprilike od 550 do 600 metara, znači dubine gledamo s ovog mjesta, evo odavde. Znači oni su locirani su na jednom mjestu, oni svi? Ne, nisu, jer jama je preširoka, znači nije u jednom dijelu, nego više, znači tih hodnika i rade ljudi, znači na više mjesta je znači, tako da je otprilike zna se gdje tko radi, u samom rasporedu radnika, znači ima knjiga šikna i piše se mjesto gdje radi, tako da se uvijek zna gdje je ko i što razloga ovi ljudi znaju prilike u tom dijelu koji se jedino sad ako je on povlačio se da pokuša sam izići, pa je možda otišao u nekom pravcu, ali prilike znaju ti ljudi koji su bili dole, ja nisam bio, ali prilike mogu zamisliti to, ja sam rudar. Da su mogu? Hajde, neću više, ja ti izvati. Hajde, kaži. Da li ste imali kontakt sa tim ljudima, ono, kad je bilo juče to? Da, bio juče kontakt, ja sam evo ovdje od, znači sami nesreći od 5:30 sam ovdje, tako da bio je kontakt od telefonski, poslije, Jesu li rudari stradali na licu mjesta ili nakon gorskog rudara? Nakon gorskog rudara. A ovi sad ne znam, to će sad federalni inspektor, znači utvrđuje činjeničnu stvar, da li je to trovanje, da li je nešto drugo koji sad u ovom momentu ne znam. Znači, dok se ne izvrši vjerovatno policija ne možemo nikakve paušalno. Jesu li preživjeli gorski udar pa poslije stradali ili su? To ne može biti. Ne možemo utvrditi, jasno. Znači, da, tu je već od federalnog inspektora. Ne može se ili tužilac na listu mjesta? Došli su tužilac i ostalo. Jel ne možete potvrditi da je 5 stradali? Jel tačna ova informacija da je najmlađi tek počeo raditi, a najstariji trebao da ide u penziju? Nažalost, jeste. Vi sad o imenima ne možete govoriti? Nema imenima. Jer mi smo imali priliku da čujemo neka, pa ne smo... Da, mislim, vidite, mi sad davati imena, ja, sebi dozvolio da se nešto desi, a proglasim nikoga, dok se ne izvrši naš, dok ne budu izvršeno lice mjesta i ne budu ne možemo govoriti. Šta vam samo predvidjeti koliko sati mogao biti prokopan put u ovih stradali tijela? Ponavljam, put je prokopan, znači da nije prokopan ne mogu izići ovi ljudi koji su živi. Znači sad je sama stvar osiguranje bezbjednosti dijela, znači da ljudi mogu normalno. Ne može jedan noć čovjeka, ne treba je 3-4 čovjeka. Do koliko sati u to može? Pa to ne može biti. A prije? Pa može biti rano, a može biti kasnije sa ostavljeno. Ne prije ujutru? Pa najvjerojatnije ne. Imate li informacije o ovih rudari koji su spaseni, koji su pobačeni u bolnicu, u kakvom su oni stanju, imali teže povrijeđeni, koji su lakše... Još uvijek su pređe, još uvijek ljudi da su zdepili povreda, lakše imali privati par radnika koji su nisu gradsku pomoć, nadal će se dobro popiti dobro, manje najbolje. Znači sigurno možda za koji sat i stanje ovih svi koji su u bolnici. Ova prva koji već su otpuštani, znači to
da će uvijek postati čak veća na prethodnom koji sam Imate li informacije koliko ih je trenutno? U bolnici nema tačne informacije, ali oni se, ja sam bio tamo na vlast primanje, da se oni zazviju, pa mislim, to ćemo, to ćemo... Uglavnom njih je bilo 29, ali tako, koji su uspješno evakuisani. Bilo ih 56, 56, dvojice su, jel? 5 stradalo, 29 evakuisano danas od popodneva, ovi su ranije uspjeli. Možete nam samo reći, postoji li bilo kakav način da se predupre takve nesreće ili da se ljudi zaštite? Ova vrsta nesreće ovakve udari, to je zajedno, znači ne postoji nikakve mogućnosti se mogu jer mi imamo na par mjesta označeni postavljeni institucije koje mjeri pritisak. Ali evo, nažalost, nisu dokazali, ali ne može se 5% to su sekunde, momenti da se dešava. Da, a zaštita na radu postoji ili? Zaštita na radu da postoji Jel postoji neka bolja zaštita na radu kojom se mogu spriječiti ovako? Jedino sreća u svemu tome jeste možda ručna čela koja se postavljaju i ljudi su bezvoljni, jer imaju iza sebe podrodu. Kako ste rekli čela? Hidrolični čela. To je jedan vid mehanizacije koja mašina kupa nekako. Ljudi upravljaju mašinom. Jesu li ona postavljena? Ne, mi smo imali prije par godina hidrolični čela. Da su to ću sad u ovom dijelu gdje ćemo sliši voda puno. Zašto nema? Pa, treba nam 25 milijuna. Ima neka informacija da je danas po dana negdje oko 12-15 kola jedan ponovo došlo ovdje. Možete li se bez veće investicija? Ponovno se znači, da, to se prvog ovog, ja ću Gorskog Ujana, znači na narednih par dana i blažiti još neki dio oslobađa, to je tako rudarstvo, ali nisu te intensitete što se na svjetskom zatvorenu poslovima.